Evet, değerli şairimiz Bekir Coşkun bu akşam yeni bir hikaye ile halkımıza hitap ediyor. Hikayeleri hepsi birbirinden farklı, birbirinden güzel bir anlatım türü de var. Bu akşamki e, Zazaki hikaye ana bölümü nedir? Ne zamandan beri bu hikaye dillendiriliyor? Biraz bundan bahsedersen güzel olur, açıklamalı. İyi akşamlar. Zaza TV'ye iyi akşamlar. İyi yayınlar çalışanlara hepsine başarılar diliyorum. Bugünkü hikayemiz dedelerimiz, nenelerimiz çağdan çağa anlatınca bize kadar geldi. Anam da almış ettim. Bize anlattığında ta milattan evvel Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde Zaza köyünde olan bir olayı anlatıyorum ben. İnşallah Zazaça bilenler memnun olurlar. Evet, Zazaki Kormuşkan okuludur. Aynı senin bu şeylerin bir okul gibi Evet. haftadan haftaya bir derstir. Bizim de yakında bu ara bazı arkadaşlarımız Almanya'da bu konferans yapıyorlar. Orada da bir çalışma var. Yani ülkede de çeşitli gruplar, çeşitli aydınlarımız Zazaca konusu gittikçe ne açılıyor, yayılıyor. Bununla da hepimize gurur veriyor bu çalışmanın olması. Zazaların tarihi, dili, kültürü, edebiyatı, hikayesi, romanı işlemeye başlamış bulunuyor diye düşünüyorum. Ben size başarılar diliyorum. İyi ki varsınız ki bu hikayeler dilden dile şimdi kayıtlara geçiyor bunlar. Bu kayıtlara geçenler artık videolardan çeşitli insanlar tarafından da izleniyor. Artık kaybolma şansı yoktur. Bu tarihi bir süreci anlatıyorsun. Şimdilik size başarılar tekrar diliyorum. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yine iyi akşam dedik. Ez evteyo astanik vana. Ez vana Zaza TV'li ay kura haftini. Ay kura şoğulini. Ay işçi. Ay ameli. Ay şey kura şoğulini. Evana baş be. Mane başid be. Weş be. Şevaşma baş. Bu şahamineni serkevtuş vazena. ما اوتا یو استانک وانی استانک مازی وانی وقتی حضرت عیسی میلادی و استانک ازوانا çünkü halk Zazay verena Anadolu'dan yerleşik yo halku. Merseli jin estanike jin verena utavace enike pima baukale ma da pira ma vatu ay ayravatu ay ayravatu ayravatu hamu mazi rasa mazi halkı hurivani benu kisba mara peyzi yona gede yo merdim bigü yona çağiri var. Vani zamanı veridi yine Orta Doğu'da yev deva zazayan bana ena dev zav xışna. Ena dev pero yev inira avkwana. Ey zazay verina kültürü jin, medeniyeti jin de kura avk bibu şoni virad yerleşim yeri maneni. Ey virad yev ine jin estu ay ine xura av geni veni. Pero aya dev ma vacı sevvist xana pero aya inira avkweni. Ey avka ay ini veşa honika zabrında. Ey virad yevna merdim estu zenginu aşirajı esta o genu matra vayn tevn. Tevn vrazenu resi na kenu rengi kenu benu ay ini seruş venu ay rengi vla benu ci razi devuci hayvan jin av kweni beyne veş kweni. Eyo notan şiru ay medim ra vazu hayra enu gure mekke te haksızı te hak makeni ey verina egmen güci zulmü halkı keni. Ey
يو نوطن شيرو ترافاجو بيرني وشكوني مرني حيواني جينو ناجينو مرني يو نوطن ترافاجو اي ماني دو دشميش بني فاني حيرا ما سكي ما اني ميردم رافاجي سا ما كام اي ميردمو ك إنان جيجي أستو ودعاء بكو ويو دعاء بكو عمايري بلكي يو دعاء جي قبول بنا يو بلاي ميردم روابيرو وانيرو آیا او کما پیش نیکو یا ما الله را بترس ما پیرو نیوش کوتی پریشان بری انی گریان را نیبری ای وانی ما سکی وانی حیرا وانی ویرد یو مردم هامه و دنیا وانی ترا وانی رسول الله ترا وانی حضرت عیسی علیه السلام وانی هامه و دنیا وانی هر کس ایره گیرن و وانی دعیجه قبول بنی وانی مردان گانی کنو وانو دار هیشین کنو وانو چوتان رایشت کنو وانو مازی دوا ما چان حبی روی سپین های ریجین سپینو ما برشوی هتی جی واترا واج کو یا رسولی همای ته رسولی همای ته نبی همای ته همه انا دنیا بو انسانی پیرو تو دما گیرینی دعی تو قبول کنی ما دو ما سو ویست خانه ما ایمان تو اردو ماوانی لا اله الا الله عیسی رسول الله ما دین olarak iman olarak ma kabul kerdی تزی ماریو دعا بکه واج یا ربی دستخ آک یا هما و پیل و یو مار انی مردمیدو و مارو سیابو چیکی مارو سیا وقتو مردمیدو مردم نیخلصی و یو مارو سیا ایدو و او بمرو وانو ريسي خنيارو ان إني سرو نيشو وما نيوش نيكي اي دوجي يعني بسر ما واجي ويرد اي دمده في چان حبي روس بيني جنست اي كسر جين كوتي چو رس پانجا ششتی توب بنيو بيرت شوني ما واجي حضرت عيسى برسني كام ده سوكتو كام ده شهرستانو اي زمان كي سوكو شهرستاني ما واجي Gayri sernani şuni perseni neyse şuni az sugak da perseni İsa aleyhisselam kam deru İsa aleyhisselam kam deru şuni mavaja aniku falanca şuni hetici kapıcıcı vanu khayru vanu valla vanu ma hameyki İsa'yı veyni vanu İsa aleyhisselam ma veyni yev derdi ma suma travaci bako khuriglan şirkiya ma duri rayeni vani tamam neyse şunu İsa aleyhisselam venin vayn tay meymani esti hameyk to veyni tora yo qalvani van vara devabiru neyse genu şuma khayru şuma kuraray vani ma deva zazayani orta doğu falan şahristanayı ma hamey marit yo dua biki belki mani belayra bakhalisi khayru vani valla yo ine mastu ماترا آونی وانو یو مردم ینو ویراده ریسی خشوانو ریسی جی رنگو و آجیر ینو ماوانی ما و حیوان ما پیرو نیوش کنی وانی ترا واج کی یار بیو ماروسیا ایدو او بمرو ماترا پانگوی ما zaten bir Müslümana ma iman aleyhisselam erdu iman bi İncil'i erdu İsa aleyhisselam erdu maritiz mario duabı vanu tamam şehrini tamam ای این شونی ماواج ایرو صبح ای سر به جاوک اینی استو کرا وقتوک اینی ببی genelde زناری استی کوی استی دزی استی ای ویرا مانی زناراند یو ترح استا ماوانی ترح یو عابدی یعنی ارمیش یو مردم اهل دینی اهل ایمانی ویرا مانی آیا ترح ده نماش کنو تعات کنو وین دا ومای خودان ای ay merdim roci veyşan benu vera xudanu cir rezer yenu war berekanu vanu eşire ay inihet qayyuçun yo lokmeno budum ey name ay ki reis şuvenuzi name jezi antoyu enu rair serran yenu eti ini eğer anto ani ku ay ini seru eğer reis şuvenu av pis ben acisun Enu abidi tira vanu selamu aleyküm vanu aleyküm selam. Vanu tori kavatu vanu sab vanu khayru to vanu vallah az veyşana o nay Allah vanu bizim za veyşana çandı ku çanroz menoni ver.
وان تونو نیور وان بو چانته مانی کویرا وانو خوری آتوریو نو بکشو ای واتو آنو آنتو دانو آی عابدی گینو وانو هی ملا الله چه گوری تو استو ملا رایست کو ای وقتو آن وانو وشی آنتوی شونو آنتو یونا نو دانو بده ای آی وان گلان ترا وانو هی ملا الله bütün گناه تو عفو کو وانو مرسات درد نیوینی ای وقتو آن وانو گلان وشی آنتوی شونو یو نو ماننا چانته آنتو آزی وشنو گینو دانو بده انو وانو ایشالله وانو ملا الله تو ما و پیل ملا تو عفو کو ملا جای تو جنت و باقی بو جای فیردوس انو کیف جیگنو او آی عابدی امیر نونانه گینو ورا خدانو کو گلانا شونده کنو ترحا خو او مای خور دعان کنو به اینانجه خو ذکر کنو ربی خوری شکر کنو ای شکر کنو ای دوجی وندنی حیرا معاشیت عیسی علیه السلام ماترا واتو کی یو دعا ماری بکو انو مردم بمرو ما پیرودایش ری نجنی بده انو مردم جزاوو عشیرا جزاوا گده جزاوی معاشیت راوات انو مردم هر رو گلان شون اینی رایری سرنانی گلان یعنی آی رو سپی ها او تهاورا پرسنی ای عیسی علیه السلام زی آی وقت جیو به حواریان اخرید گیرنو ما وان دین شاری وانو بیره هدایت شونو گلانا ماواجی شون شهرستان حواری دورماره جیدی رونشتی انشون السلام علیکم علیکم السلام شما خیر و وان حیره والله مامه حضرت عیسی هد یو ایش مابه ما گلانا وازنی ایوی پرسنی عیسی علیه السلام وان وابیرو ای شونو هد شما خیر و وان حیره مامه اوتا و ما یو چی تورا ما وانو مردم ظلم کنو ریسی خوانو اینی سرو شوونو آو پیس بنا ما آو کوانی ما نیوش کنی ما مرنی گده ما نیوش کنی حیوان ما نیوش کنو ما تو روا کیو دعا بکه هو مای خوری دعای تو قبول بنی ته مردیان گانی دکنی ته دارا وشک هشین کنی ته مردم چوتی مردم کوری روشن کنی ای ماری ما مایو دعا بک و آی مردم همازی ريزيو شوانو بيك وان وندي اي تاي حواريانا وانو شيري وين دا انتون دي وابيرو ايو حواري شونو انتورا وانو كي وانو عيسى عليه السلام وين دا تودان وان بيوتا لا وان چيشي منو عليه السلام تيستو وانس بيرا سكا وان تو وازن وان بيوتا رجاك اي انتو ينو عيسى عليه السلام ترا هونينو وانو انتو وانو ها وانو تو انو دیره روزا ماند تو سه کردو وانو مچکنی کردو وانو رایست واز و ونگ شیرو انی دوجان وانو بو ویر حتا و تامه وانو واز وانو تو انو دیره روزا ماند سه کردو وانو والله وانو چینی کردو وانو رایست واز وانو تو رایر ورایستو تو اینه ورایستو تو صدقه ورایستو وانو تو هر هنگی وانو یو گره کردو وانو وانو از اینی سرو بیا وانو نای خوشتی ریس خو وانو انو دارو یو عابید به وانو هامه وانو مرا نواشت وانو من یو نوم دا بده وان مرا الله گره تو راشت بر کیف امامه وام یونا نو دا بده وی الله گره تو راشت بر واتوک مرا آنا گلانا کیف امامه وامنونا بینیز دای بده وامنونا بینی دای بده واملا جای تو جنت الباقی بو فیردوس بوده و وامنونا بینیز دای بده وام آیوا کردو ای دویجی زیویردی ای وانو هلا آنتو وانو ای چانته خواک چانته ای آنتو سنیک چانته آکنو دیکیو مارو سیاترا وجه وش وانو گله دوجان شما دی وانو بو انی مردمی صدقه داب الله تعالی همای پیلی وانو devge dab feke jiro vanu nişrane eddu sadaka dav vaniya
وانی صدقه عمره که ویشی کنو صدقه توفانا کی سرد هوانانو صدقه آیک هایا بایا کی بده چنا آفاتان کی سرد هوانانو وانو سمدی آی وای وانو الله devgem da homay devgem da mari feki mari siyaru vanu edin eda ey İsa aleyhisselam tra vanu ki anto vanu ha vanu boni mera boni vanu te eyrra pey vanu fek eni gurira varat vanu boni mera tori dua kerda dua je kabul biya tebbe mrizi caytu cennetu vanu çilem grup iskenidi vanu tamam vanu rasli Allah vanu zideni gören nekena vera sozdanu devca o hani ay gören nekenu o devcizi haro yeni avkak beni şoni yeni İsa aleyhisselam duan keni antoz şonu keye geda khuru cenya khura vanu ki vanu az yedi ne haftena vanu zor mu haber grota ki cay mit cennetu از ایرپی قطنی خفتینا از روشنا حتی پریمستی ونا دو عجیب از پرانه و قدیننا از چیزانا عمری متزاو تایو حتی مرنا جنیاجی ورو گیرنا وانا حیرا نیبنو گدی ما استی بسرفی ما استو ما نشتی وانو اصلاز نی خفتینا آنتو کاد روشنو آشمی داشمی سری دسری هیری سری چهر سری روشنو ای پره قدینی ای ویرا آی شهرستان یو قرال جستو وقتو آی قرال یو چی حلقی را واجو دلالی جنستی وانو شیر مان شاری بگیری بده داولو واجه دوم 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 واجه امر قرالیو واجه قرال وانو کی انو گرانه بی وانو قرال وانو کی شیر مانی حلقی شهرستان بگیری واجه قرال وانو کام خضر علیه السلام مری بروسه از 50 حبه altın دانا بده ای آنتو روز وجینو گیرنو اگر دلالی قرالی مانی ناید گیرنی مانی شهیر گیرنی دانی داولو وان دوم 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 امر قرالیو وانی کام خضر علیه السلام وینو برو حضور قرالی قرال 50 حبه altın دانو بده آنتو ینو که düşmüş ben cenike رخوا وانو خانم وانو ها وانو والله وانو قرال ویندانو وانو کامری خضر علیه السلام برو از 50 حبه altın دانا بده وانو ایرو altından دانو وانو حتی چورس روز وندنو که تراپی کشون حضور قرالی وانو اشونا وانا که ازانم لا وانو گری گری تو نیو باقول ویشانی دار کنی با قرال تو خنقننو ها وانو وان بخنقو وانو اشونا آنا شما بورنی چورس روز بوری وشویری دوان چورس را پیز کشیره وان بخنقو ای آنتو وجینو چارشو آی که ویندانی شونو اتی جین سلام علیکم علیکم سلام حیره وان شیر قرال واجی که خضر علیه السلام اشمار گینانا یا بو قرال تو کشنو وان وان بش ای وان هاده ماشی وان ذاتا بولیو مرگی تو آمو وان از تو بما تو بنی ای خوور شانانی هاو تا هاویره بنی دانی برو قرال وانو خیرو وانو حیره وان انو فقیر وانو کی خضر علیه السلام وانو ازانا قرال وانو آنتو تانی وانو وانو بو باندیت نیاری از تو خنقننا فتسننا عیدام کنه ها وانو چمانیم سر وانو وقتو چورس روز قدیا اگر من خضر علیه السلام نیارسه مبخنقنی ویندا آی پراندان و ایروانی محاسبه آی دربخانه ترافون چورس حب آلتون بده آنتوی بومر بده ای چورس حب آلتونی دانی آنتو کیف آنتو ینو رایره دستی دانو تونکا خورو وانو از اینی پرام بنا و جنیا منو قدیم بوري حتى چورس روز وانو چورس روز پی قرال سکن وابو کم عیدان مخبخه نقنو سوبنا چی استو ای آنتو آنو که جنیک وانا حیرا وانتو گوری تو نبه وانتو چه سری ما دکه بلا وانو قیتو آنا که وانو هیچ منتجی چن وان بکش ای گدانه گینو شونو شهرستانی ماند سک ده گیرنو اینی
cilan gênu erzaq gênu nefeqa gênu herçî gênu û yenî ke ey gedê no wenî goşt zav û çî zav û vanu şima borê vanu zata çewres roja pey vanu me xedeqirênî ey anto çewres rojê jî qedênû anto çewres rojê qediya şonu huzurê qiralî şonu qesra qilarî ma ew te marayî serin şonu şon danî pro ay jandarmê van zeftî jî van intihameyê vanu zameya vanî bew mira bonî vanî ti ercelê tohame bowînî bon eka torî çi lazim be digenî vanî ez Xedir aleyhisselamana ti Xedir aleyhisselam kure ranî daha şo ber mavê ya van şumarî çi lazim ez şona wan bixeniqinu ey vên da antoy danê anto şonu zerê qers van tihameyê van zameya van to Xedir aleyhisselam er van nêvola min er ya kure ew tova van min va van min nêdî ez berim ey van temam Kral vên da nihanê xwedanû wezîranê xwedanû hîrê hebî jî wezîrê qiralî yew di hîrê zazakî yew di hîrê hîrê hebî wezîranê xwanû wezîranê xwe re vanû kî wezîrê yewî re vanû vanû enû mêrdimê ez xapê neya mira vakez Xedir aleyhisselam ana o vanû nêyer ez xapê neya vanû me xiznar ez çewres heb altûn daye berdû werdû vanû ma enî sekî ey wezîrê yew vanû kî qiralêm vanû yew mêrdim qiralê xwe bixapênû zûrî bikû vanû heqê jê kîştişû vanû ma ê gênî kişenî mayê sera birnenî wirdî 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 kenî dekenî ciwala ma fînenî wa kutikî borî ma ana wayê kişenî vanû pekî ey wezîrê dîne ne vanû wezîrên vanû tu ward vanê enî mêrdî ma xapê nay ma xiznara çewres hebe altûn daye bide û ma xapê nay ma re vakê Xedir aleyhisselam ana vanû nêyer vanû heqê jî çî enû vanû kî qiralêm heqê jê kîştişû enî qiral xapê naw zirar da û hazînero ma enî gênî sira birnenî ma wicûdê jê vecenî mayê postek kenî ma postê jê niha dekenî simer dekenî ma gênî şaristanî mande dar dikenî ay mêrdim û kame wa tira bowînû wa rayne yew nana gurenê pekî vanû vên da wezîrê xwe nê hîrina danû vanû wezîrên tu wardin wezîr wardin û vanû ma sekî enî enî ma xapê nayê xezînera altûnî girotî ma enî sekî o jî vanû qiralên vanû Allah emr û derk bidû to vanû Allah tu hûma to ma sera kemînî ku vanû enî yew feqîr û gedê jî estî ceniya jî esta vanû îdare nêkenû vanû hewne gedê jê gêşt mirinî vanû hame ma re vakez Xedir aleyhisselam ana vanû û kure re Xedir aleyhisselam anû vanû marî lazim ku ma tê efû bikî vanû efû bikî vanû dormarê ma qiralî wa vacî kî aferîn boy û feqîr efû ke halê manî feqîrî sera birnî ku çima dest kû çêkî ma dest nêkû hema mayê efû bikî se sewbîna vanî kî vanî aferîn filan qiralî filan feqîr efû ke perê dayê bide zûrî ke gilan efû ke vanû enû efûkirî tu êse vanû çax re çax vanû heta se ser şarê hûnana vanû ey waxtok ana vanû ey waxtok îdam bidî millet bixeniqinî aya saraya nihayê de qiralî de ayekî biwaz û şon û wê re roşen û temaşe kenû ey yew gedezî ayçax şon û zere qiralê vanû vanû ez şîna û te roşa vanû roş ey ay gedezî wê re dû ey waxtok niha heme vanî û bütün niha goşdarin û wezîran heme hîrê wezîran goşdarin û ay gede destê xwe berz kenû vanû qiralên vanû ha vanû ez jî şîne yo qalvaja vanû
وانو بو قرال مرا الله عمرو درك بدو تو الله تو سران ماند قلان قرالیاتو دوام بکن وانو وزیر تو یو آی وزیر وانو پیجه حیوانا سرا برنن وانو کوکیجه سویجه چنو پیجه حیوانا سرا برنن وانو مانی شهرستانا سکان ده کرا حیوانو نیوش استو آنو سرا برنن و گردی کنو دانو حلق پی نیوش کنو وانو آیره تورا نها نینو خیر وانو ای دینا وزیر تو ای دینا وانو آیزی پیجه لحیفان دکنو یعنی لحیفان یورغان وانو لحیفان دکنو وانو اوزی کرا حیوانو بمرنو مردار بو شونو پرچیزین چشم نهای جنگینو دکنو مانی لحیفان اوزی رسنو دانو انسانا اوزی وانو اصلی جه چنو وانو اصلی که چنه بو وان فصلی که او فصلی که چنه وان کوکی که آی وان اوزی آی وان اما وزیر توی هیرنا وانو اصلی جه استو کوکی جه استو سویلی وانو پیش جه قرال به وانو حقت کی لاجه جار میدان وانو تانی بخنقی تسکنی وانو وسیطه منک تو استا وانو وزیر خونه یونا وزیر خونه دینا وانو ترافین وانو وزیر هیرنا بابک وزیر یو ایشالله وانو تقام زاوین وانو واتشی من انو ها وانو تخضر علیه السلام زی پرسنی وانو خضر علیه السلام زی ازا تخضر علیه السلامی وانو سمدنی فقیران وانو تچی وانی واز وانو زونی بنا ای قرال حتى واردن و پای خضر علیه السلام ونی بنا ای بونی گلی زازایا ای رو ما راستا یو چیو وردیک دانی قبول بنو یو صدقه یو آفات یو بلا کی سر داف کن یو قالا وش بلا کی سر داف کنم یو رایر کی یو کرا سر ده هوان یو بلا یو قدا یو آفات کی سر رای کن یو صدقه یو قربان کی بدی بلا کی سر دا کنو سمد آی وای ما پرا شینا ما یو صدقه بدی ما پرا نشنا ما بدست خو ارا یو کرا هوانی فینی ما آیزی نشنا ما بقلبی خو صدقه بدی ما مردین باش رید باشی بکی باشی یو صدقه قال وش یو صدقه چمو وش یو نهوتیش یو صدقه اصلا و اصلا ما باش بی باشی باشا پیسی پیسا ما دائما هتی باشید بی سمدی آی وای ای اوتاد یو استانکا ما قدینا و ازوانا شاند شما باشو گلی زازای اوتا میو چی وندو اشماری وانا ازوانا کی زوان دای آلتونو زوان شاری مالو پیسو ما ایرو تراوانی مال چینیو یولفا وان هوساری خوب مده یوی دست شما هوساری خوب بدی یوی دست شارکی ونی شنو مبه چای شاری ماند کوچکه شارتو دی دانو شکری جی حالیاتو گینو فیننو هر چی کوک خسرو ایشین بنو هر چی کوک خسرو ایشین بنو انسان زی زوانی خسرو ایشین بنو زازازی سن سرو ایشین بنی ماذا کوي بني امريوي ماذا کوي بني امريوي وقتك شما دا کوي بني امريوي استويا شاركي كانوا كولا ما بي بوچا يوي تما ما گيري وقتو كي بي بوچا يوي
که کنو حمال باندی دیک بندی رایشت بندی اجداد خوری ihanet مکنی اجداد ما her türlü belaydı. Ma eyro tornejin, lacejin, ma gerek ihanetejin biki. Semedi ayvay mavan dik vindi, rayist vindi, doğru vindi. Hikayemiz Evet, burada sona erdi Mahmut Bey. çok teşekkür ederim. Tabii bir küçük soru da sorayım da seni yakalamışken. Bu Zazaca hikayeler hangi aylarda, hangi mekanlardan anlatılırdı? Yani siz çok uzun zamandan beri birbirinden farklı, hep yeni şeyler duyuyoruz sizde. Ama bu Evet. hikayeler ne zamandan beri, hangi mekanlarda, hangi zamanlarda bu dile getirilirdi, anlatılırdı? Hocam bunlar ben ilkokul çağındayken tabii ki bizim köyde ilkokul yoktu da o zaman çok uzak bir yerde Sarmaşık dediğimiz bir köy vardı. Orada okula gidiyorduk. Ben küçükken anam anlatıyordu. Anam diyordu mesela anam babası da öyle misafir seven biriydi. Evet. Köye gelen misafirler ona gidiyordu. Dedi ben de gidiyordum küçüktüm. Evin tek kızı olduğum için. Dedi bana fazla kimse karışamıyor. Dedi ben geliyordum orada ayakların ben gelen konukları dinliyordum. Ya biz meyman diyordu. Diyor onlar yemekten sonra diyor köylüler toplanıyordu diyor. Gelen misafirler uzaktan gelenlerdi. Zazaca diyor hikaye anlatıyordu birbirlerine. Evet. Ben de dinliyordum diye anam diyordu. Anam da anlatıyordu bize. Tabii ki anlatınca bunu abim olsun, bacılarım olsun, kardeşlerim yani bunların içinde ya bir iki tane hatırlar ya hatırlamaz, anlatamazlar. Evet. Ben biraz kitap okuma hevesim var. Tabii ki eğitim öğretim dönemde okul yoktu. Başka bir köyde biz gidiyorduk okula. Büyüktük. O da zorla pat küt bir ilkokulu bitirdim Osman. Eğitim dönemimde sonra da askerlikten sonra başladım. İlk ortaokuldan dışarıda girerek üniversiteyi bitirdim. Yani çok zor bir hayat geçti. Evet, Fakir evet. bir aile çocuğuydu. Peki bunlar büyük salonlarda mı anlatılıyordu? O zaman bugünkü gibi hani yapılar yoktu herhalde. Evler toprakta mıydı? O dönemin Hocam şartları. evler topraktı, yerdeydi, çamurdan yapılmıştı. Kimi kerpiçte, kimi de bizim de biraz o Zaza kültüründe genelde çamurdan değildi. Daha güzel taşlardan, çamurdan yapıyorduk. Genellikle iki katlı yapıyorlardı. Bizim kültürümüzde o vardı. Çevre Kürt köyleri vardı. Onlar tek katlı bile biz ahır değil. Onun gibi yapıyordu. Ama bizde genellikle iki katlı ile güzel evler çevresine ağaçlandırıydı yapıyorlardı. Dedem de o köyde biraz maddi durumu iyiydi. Millet geliyordu orada hikaye anlatıyordu. Evet. Yani sizin köyde evler o tarihlerde iki katlıydı. İki katlıydı. Evet iki katlıydı. Evet hocam ben yetiştim iki katlıydı. Hiç yani genelde bir şeysi olaydı olmaydı. Bütün mücadele verirdi iki katlı ev. Ama yalnız bizim köyle de mesela o Zaza köyler ile diğerler ile değildi. Onlar sanki güçmendi, yeni gelmiştiler. Bizim genellikle Dicle kıyısındaydık biz. Anlatıyor. Bizim köy eski bir köydü. Tarihi eseriyle, kalasıyla, camisiyle. Mesela bizde cami vardı. Camimiz büyük bir camiydi. Cami sonunda yani İslamiyet'in gelişiyle cami Evet. yapmış. Daha evvel kiliseydi. Kaplamaydı. Mesela orada çimento, beton, demir yoktu. Kaplama da sütünlerin üstüne böyle birleşmişti. Eski bir köydü. Çok eski bir Evet. köy. Yani diyebilirim bu köy Hazreti İsa, Hazreti
Zerdoş bilmem daha eskiye Musa dayanıyordu. Tarihi eseri bir köydü. Evet. Köyde okur yazar oranı ne kadar vardı bugünküne göre? Çok muydu, az mıydı? O zaman bir hocam yoksa şimdi. O zaman evet. Yani O sizin zaman hocam küçüklüğünüzde. biliyorsun ki o zaman okar yazar genellikle Arapça eğitim görüyorlardı. Hı, Medreselerde veyahut caminin yanında hücre dediğimiz küçük yerler vardı. Orada Arapçadan ders görüyorlardı. Yani şey değildi. Bugünkü Türkçe, Latince veyahut başka bir dil değildi. Arapça eğitim görüyorlardı. Yani siz Arapça da biliyorsunuz. Hoca ben Arapçayı bilmiyorum. Ben Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorum fakat Arapçayı bilmiyorum. Evet. Hı. Yani o Yani zaman dil olarak eğitim dili Arapçaydı. Arapçaydı. Yani biz eğitim dili Arapçaydı. Ama E, hikayeler Zazaki'ydi. Zazaca konuşuyorduk fakat o zamanki mesela dini şeyler diyelim imamlar mala dediğimiz onlar Arapça eğitim görüyorlar. Evet, oldu. Peki. Ben size çok çok teşekkür ederim bu güzel bilgiler için. Bu engin, güzel Zazaki şiir şeylerim vardır. Güzelce ne Yok ben Zazaca'yı hikayelerim var. iyice biliyorum. Kürtçeyi de tam biliyorum. Çünkü Kürtçeyi nerede biliyorum? Kürtçe'de Dicle kıyısı tam Dicle yukarıdan vur Bingöl'den ta Diyarbakır'a kadar Dicle'nin sağında Kürtlerdi, Dicle'nin solunda da Zazati. Biz de son noktada olduğumuz için Kürtçeyi de çok iyi biliyorum. Yani hemen Zazaca'yı biliyorum. Yani o zaman Zazalar Kürtlere başkalarına kız veriyor muydu? Siz nasıl Ya hocam hatırlıyorsunuz? valla şimdi biz bu alışkın değildi. Genellikle vermiyordu. Yani yanlış anlama. Yani biz sanki bir katma şeyi uyguluyordu. Biz onları daha da şey görüyorduk, ha düşük görüyorduk. Yanlış Evet, anlama bugün değil. Herkes iyidir ya. Ben herkesi şey amacıyla demiyorum. E, Vermiyorduk. Bu çok sonradan vermeye başladı. Zazalar oraya kız vermiyor. evet. Zazalar Kürtlere diyorsun o zamanlarda Sanki kız katma düşük bir vermiyor. sınıf görüyorduk onları. Peki. Peki ben size çok çok teşekkür ederim. Birbirinden farklı güzel Zazaca hikayeleriniz için de iyi ki varsınız. Halkımızın sizin gibi değerleri ileride anlayacaklarına eminim. Peki şiir filan da söyleyen var mıydı? Köyde şiir okuyan Zazaca şiir. Hocam şimdi eğitim dili dedik ya biz hep Arapça okuduğumuz için ya insanlar kendi dilinde kendi kültüründen uzaklaştırdılar ha. Evet, Sanki ayıptır, sanki bilmem nedir, ekmek yok, su yok orada, kimse kendi kültürüne sahip çıkmıyor da. evet. Ama şimdi bir Zazaca marşı filan da var. Bu marşı nasıl Evet değerlendiriyorsun? bazen görüyorum hocam, dinliyorum ben zamanım olunca sitenize bakıyorum, yayınlarınıza bakıyorum, zamanım yol verdim müddetçe. Evet. Peki çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ben de teşekkür ederim, sağ olun, var olun, başarılar diliyorum. Başka haftaya gene inşallah yeni bir Zazaca hikaye sizden dinleriz. Halkımızın buna ihtiyacı var. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim hocam, hadi sağ olun, size sağ olun.